let's try if kung sige lasa ani kay this is originated from Japan. Hey guys, it's Vince. Welcome to Chinatown. So today guys is mga unta dali sa sod and we will try their different food here. So, tara, let's go mga unta. So guys, we are here now at the Takoyaki here at Chinatown. So first na itong kaonan guys is ang takoyaki, no? So we will be trying their octobits. Flavor niya guys is octopus, no? And ang per set ani guys is 60 pesos, 5 pieces, no? So dito si ma'am nag-demo siya. And let's try if kung sige lasa ani kay this is originated from Japan guys. So di ba ma'am sakto ba Japan? No? Japan. Japan. So, let's try. Ano guys? Sulit. Sulit ang imuhang 60 pesos. Busog na kay ka. Approve. Sama sila? Guys, lami sila guys. Lami again? Yeah. Sarap talaga. So guys, natakaroon sa Crazy Crunch. Crazy, di, ano siya ang name? Billy Joe's Kinupusan, mali dahil kini dahil sakto. Mo din guys, look guys. Mo dahil ni Billy Joe. So ang ilang gibili ka there guys is na sila ay kinupusan nga panit sa baboy, no? So nag-diet diha, di mo pwede ani. Huwag mo ko mag-diet. So na guys ay, kita man na guys, crispy ka na guys. Ato ituslo guys ako, ato ituslo sa suka. No. Lami nga suka guys. Guba na ako diet guys. Guba na. Bye-bye. Guba gid akong diet. Ano ba? 1, 2, 3. Grabe slow mo. Lami dan? Lami kayo. Grabe. Guys, nanatakaroon sa Marginous Batchoy, no? So, nasila dito guys, Ginabot, ano siya guys, Ginabot, then lumpia shanghai, ano siya, no? And, ito tawag ni sausage, and they have this spicy suka, yes, ano siya. So, perfect guys, na mukhang kadiri, o hilig kag mga hingani nga mga food. So, itong tilawan guys, mga unta. So guys, that was it. So finish na to ang first episode of Ormoc Eats, no? So next time guys, uban gihapon mo sa muhang pag-source Ormoc to eat some of their food. And I'll be seeing you next episode. Bye bye.